खाली पदार कालिदास द्वारा लाइन बाटली केवळ काय असतं ते जत्राने नाही बदलू शकतो चली हाँ अबे चली तो बड़ी बड़ी जाओ नहीं
ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସାତଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ରମାଦେବର ଲାଇନ କମିଟିର ଯୋଗଦାତି ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। रोषेई दायित्व भौणी मानू विशेष यथाशीघ्र जा रोषेई शाला सहयोग करूँ।